misinterpretation, misleading alam kana jok radaphan kapamang hu lason thekdam nonglo alang ya son tin kanung je alam penapot nilitung mathalo radatung ke mangmuhi pusi tu maki kordodam kidam tangarni nolan kitobom APHC lo ki kroy arat APHC ban ki kroy arat do anke alang li ki thanalam anke lake sik sidul ateng gali ratum chini pame sitame inut bahini apor tetum nangchung rilo non BJP lo ki dobom englo akhetum Congress lo ki do englo akhetum ba prejam a party lo ki do englo akhetum ha tum bangke an klar dak de tahi mine la so por sinal tu un an pen klar dak tanang ko lambang labang so lambang uthot than thu sonte me party pusina chundu do la so lam pen aposi pin hang to phan il tum press meet nang cho phalo il tum thekdam lo idam tang dak dipu langkung habe auditorium lo hol lo hadak workshop bilo halo so workshop hu agai elvin teron 6 silo puthak alang li rakhan ko bilo than alang li ningjelo kar biang long along le phelangke kar biang lo taramas council le ahem phukali lake state sarkar si ahem phu ha british ahu india ke udikang ahu longli phelang ke central government apan ke state government apan si hodai dikang lo itung district ban ke napi dikang ke pusi alang li ninjel sitame lake alang li labang so lam ke ninje lake sik sidu against alam si alang li ninjel pini itung chinilo sik sidul kupia phansi itung inglo khe phanagi piloma nakapanong piloma lake itung inglo khe ki job wanje phan tribal akhe isa safeguard lake itung phan labangso sik sidul longsi itung longle phelanga jakong lo anta dak do lablo sik sidul lake komane inglo so kali der phale ke panong pi kali lo itum inglo ke phasi panong pi longle phelanga jakong itum ke chepen phu thibio jakong district council lo itum hanang pi der lo ke 6 sidul aro ten paragraph 3 along itum lang dam lo itum thidam lo 6 sidul itum hanang ki nangi pi kinang sok na aja kong kupipi itung 6 through paragraph 3 belang dam lo itung instil lo itung thidam lo ji district council atum aja kong la hello 6 through betona ki pige longle phelang aputhak itung aron islamun district council lo forest aputhak itung ajakong selam itu aron selamun tapos ajakong itu halang pilu village administration aputhak itu phan aron ke salam ajakong itu halang pilu canal water irrigation mukha laso puthak aron ke salam dia phan district council phan jakong pilu lasona taxi itu inheritance property komati ke cepahen phuima kan bielo akhia halai hum aputhak ta itum phan jakong pilu aron ke salam ya phan laben ke pangri pangdo lapen ke itum social custom aputhak itum jakong pilu mathakan tha longle aputhak jongsi itum aron si salam jakong itum hanang pidel lo pute itum ke gijok man kalilang ma ba itum le hen phu kalilang ma longle phelang longle halo det lo ke di khel ben longle ke charap lang lo ke along leo sa avelo te akhe duta liabe
akhele do ta long le sa avida alung le do ta le lasi pini itung long le putha aron ke salam japan itung phan district council ban chakong pidelo labang so long le komara phan lo kipipo komara tunga ke pam pupo lapuson ajakong itung han pilu laso aron ke salam jakong itung han pilu forest putha tame itung phan jakong nang pilu itung long le putha landam sinan simple itung chithan nam pute non la kar biang long le itung chingwai po jela so long le itung long le ke inglo akhe pen akapre kapan ke itung jorda jolong le gift ta pilong le la pen ke itung list ta pilong le tu itung aron si salam diat lo pun lang te itung thir thi the de jima ke long le se jog wan lo pun te itung a det thir tu khali de jima pini arni district council lo la jakong an pi anang bong ison not aron ta selam nila hal halo APSC ben ka ke de kan nge nang tum aron selamun la anak it he jakong si tuhan long le ap thak aron ke selam jakong si tuhan ang pilo la son ta forest si thanam lo pote la ding pi gi thanam ko le kun tang te forest ap thak thulong te itum sangpi ponon arlong ponon thengpi ponon koila ponon ason pin tak forest ason an ke la so puthak itum aron si selamun pini arni councilong ison dak aron la paragraph 3 ateng selam no alam tum ningjel 6 dul ke biong indai ong la so posi tum autonomous state itum hanang po la se autonomous state tum dimang autonomous state tum dimang maram tha inura muni ki bihe ka kam ki claim pame tek the bang alang li ke the du kam claim the gima biong lang pula biong lang pu ki pu la bang so aron ga salam de kelang le ku pu se autonomous state la tum ke palong thek po las hin tum chini da ala tum ang ho ben ga autonomous state lam ning je pik sita aning ar loke autonomous state tum hilo pik la tum hala halu pini ili tum phan aja ko ngambi nili na puri bida bala tum coba ta hai pu ni ta hai mene de da ko song alang to lang thiklong po kupilo one of the most important features of the sixth schedule is the empowerment of district council to make law. District council phan kupilo akom main important features akin itara ability ning pige laki kupilo district council to make law so empowerment ang pida people tell they can make laws on certain specific matter like land they longle putha forest canal water shifting cultivation village administration inheritance property, marriage and diverse social custom. La hai na putha karon ke salam jekong itu han bil sik sidul. La da angbong bet isi bakti ni bechuno. District council itu. Di madalam sina. Alang li longle philang ke lake state si handful itum kali pu. Alang kla taklam ninjelo sita kima hu thui me bang pini ko pilo ni hamren longke longle philang handful ke district council bu pinyang ko hamren long ni thori le. Alang li parlin lap kaninge lasi rat phan pamang hunang ne alang li lam the si kani ke chok che pena pot itum karbi itum inglong khai tum mang hupu lasi alang li la poson rat phan pamang hu alam man ke ninje di tata bang sikimi athela ke constitutional alam pina aron pina alang li pini ke settlement na jakong ta district council om do budan ngi tholo ke dam ta ni workshop do alang li ninje ke di settlement jakong itum district council ng avi ko salang ngi sa pini bang ko ningi thol nili tum chinam lo alang ni ningi de pen itum sar jai ka thar pinang alam pekla lo tok sulong pen social media lo press me lo pen la sulong ne bala tum study lo ta ko pen chini pen pini ke pakla bang ge isi langam ten tum ning samjen lo kar biang lo long ne ke autonomous district se jakong do settlement jakong da ke do bang ke ning samjen lo ni le tum ta la posong se rapan thanai labang itung chitong dun lagi sita alangli kedam tang hut lapuson lam pacubai alam kene bang lagi chok chek alam lagi pi paselangi lapuson lam kene gi thangat takali lagi jai katha phan ki bersi jia phan एग्रीकल्चर पार्टी भान केलांग एक नसिले केन जे लाम लगे लासी जुंग जुंग हन केलांग सिले
jumjung party ke lang select na jo itu maja kong bang han jipi dia lake chokchi pensang claim nali lapen alang li ngit lo lahalo la de isi controversy alam nang du kong lo ta 6 sidul paragraph 20 lawan kar biang lo arat abang putin chini pemenengi 6 sidul paragraph 20 lo ke tribal people boleh ke tokali tribal area pusi ke to pusalang tum than aho tribal area pusi to lo alang tum auto ke pale dam kela halo tribal people posonte idum tribal tum ansi dake ahem puye polo stano ke tribal area po posi kiche tum ta dakar biang lo autonomous council lo sapuri kem lo vujjog lo election thro lo aning hang ling alang tum dak do thak lo kem lo posi alang tum bangke alang ni bangke explanation pidam sama tanam sina tribal area buku pihak sih budang lo, tribal buku pihak sih budang lo, tribal buke, kupine inglong hasi budang ma, kupine arlong hasi budang ma, kupine jontu mana thengpi hasi budang ma, kali kedi, tribal buke lagi isi akhe pan kerja, kumar akhe pan lagi budang, haraki inglong akhe hasi budang, hills people hasi budang, tribal buke kimang kunapa lo? Tribe pensi bang, tribe pensi tribal bus bang lo, tribe guna pelo bang, tribe tribas pensi bang lagi. Ini tu bawa ancient Roman nahut alam apur kimula nam itu cini po. Tribe tribas pensi tribe manglo tribe pensi tribal bang lagi. Lagi isya ke pan pela so ke inglo ke pensi pulo. Jadi tribal bukan lagi inglo ke pulo, area bukan along riba hawa, inglo ke hawa. Jadi karbiang long lagi inglo ke hawa lagi. Tante, kemudian kumane hem terang hem along lelo de ke pu era pi kumane chohan kumane chokrapati khala bang solong lelong ke chipudunji ke endunji kamiklem da jakong rujima amilo gedi athela ke terang hem along lelo khala solong lelo ke terang hem along lelo tok tanji ma tok tanti gedi ba kumane teron hem tok tanji ma tok tanti gedi to teron hem teron sa hem fulu ke kumane de maning hang tam chipudang lelo ke exactly pinikar biang long ta tribal area puno lagi itumhan 6 lumas lagi sia pai song paisong sana ningkai pichendo. Jadi tak kira itum siam puli, inglo kira siam pulu. Setelah bang solam itu marah pun Cina ini lepas. Elvin terus lagi hai mata bang solam abang ke Cina pamen aja. Asal kasi Elvin terus lagi hai lepas ala liris sahung dan ninjelo tribal people bukan. Ini sosial media lo apa jadi betong lah. Apa yang tuh dojo lo nih kita tahu mana po. Ini Cina tengku lah. Lasi lakukan apa pemangkunan ini. Tribal lagi siap kai pan mau kai pan lo, inglo kai pan. Lam, lapen, alang li putholo. Article 244 2 sikithe. Article 244 sub clause 2 sikithe. 6 sidol hanmute. Article 244 sub clause 2 jong si abe polonte 6 sidol ka abe lo. Article 244 sub clause 2 ko pilo to. Napala hato. Ini nampak lah pada Article 244 sub clause 2 pilih betul. Article 244 sub clause 2. The provision of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Dah ko pilih betul, okay? Article 244 sub clause 2 lang. 6th schedule administration of kam ki claim kan kunat lo. Specific adin habar ki jong na. Nana hafal 62 ajakong kami kenan ji halake Assam de Meghalaya Mizoram Tripura la so der long ardosi la 62 pen kam claim ko ise atward specific adin ke paklan da laki lagadak laga art laga India hongbidan os gito hongbidan pen ke 62 ge ar 11 ke sab ki dulu athi we are not independent. Itu India harus itu ke, di India harus itu ke itu, mana itu India harus itu kali mah, itu India harus itu kali. Nasi six itu a power pensi, aja kong pensi lah so di no kami klaim bu, itu non asam along dia harus itu lo, itu kopi aja kong itu kami klaim bu kan deh. If there is no six itu, pini six itu ki India orang pulang tunggu ni pini six itu abidnya tu coklat mah. 6 itu remove dana buma pawe dana buma ente. Ini 6 itu aja kong masih EMCM minister nang manggom lo
MP naman bom jong si sik sidu ke hingo sik sidu ke chokchi ingdai ong bolon de sik sidu aja kong pen election thurun de dekno longle phela aja kong council ong sidu ko abang ke itum choro nang ji itum kaching honni Dr. Harvey Indika Tharpi alang ni mana clear do Elvin Taran kani ka ke baseless lagi alang da clear longle phela aja kong itum sidu tapi ni hamre nang kani repeat de lo pini hamre nang ke longle phela aja kong ke council sidu ko ni thali lo ta thang ba ko lang mana ta se Elvin Taran alang li sonda thak amuni karbin long to lang sta alangi long nang ke rat tum chali din nang lai tum chini pa me nang lapen ni tum aku kan yang tunggal halo 125th Constitution Amendment Bill MOS 2021 lapen non amendment ki ponji labang so a bill long ni tum pinang anak close bangke pinang anak point bangke itu cidon dende label lagi itu kayak kip pentan itu ke roy tekil lagi roy tekil nili non soni sih itu dak nili dah bangso pada middle nili nili cepat number 1 apa enggak halo Assam State Election Commission apa Council along election kapedo aja kong lapen ke town committee election kapedo aja kong State Election Commission man chota ite dapan ke chokche la pela kini tung toteli ni tung chiton nde tung oppose le nge pen ki vang tujiani la hebe pota kum chisong bomi ku pia thilo itu ma jakong council jakong state man chota ite nangi la 6 til kipe phukali lang ma 2012 aprang ke itung council basi itung dak election to under conduct bom loke non ku pia polo Assam State Election man chota ite nangi ende intang pik ku situng chematha itu ma jakong bang han chota bom kantang ali lagi dona tu kar biang lora chini pimeni itu mah tet kibiro no itu langgeng prong nang lo cicak ding nang lo aso belong State Election Commission of Han kaduk kami council jakong cipidat makin itu cidon dundek tek ke bang tuyan lalu lapen ke MOS close 2.3 long recap kice tum hanta election ke pithura jakong pida awang pidalo aning hang link itung kar biang ngolu longri ke balong ke alang tung han thoplong free pidalo longri ke chota kali nonanta longri thom ligi bang cerai lasi laso aklos ta nitum oppose lo aprando oppose lo non da oppose lo ki bang tujiani lo oppose lo ke lapen labang so aklos ke nitum papi chunong itu macet kena cistongji laken tum cidon den lalu lasi ilitu karbiang larat Elvin Teron akihai kanin jia lamber pot itu manghudu nange itu kradu nange itu 6 dul kopi si pini itu mana ke thanma 6 dul amining hok bia mining ma halasi itu kradu nangi lepen jaya ke thara sontin itu mana ke than pini choklin klata binong pen jaya ke thara lamu sa arjun dung te komane texer non 6 dul potak explanation dung dupik ya langong technology nang itu la bala tumi silam puthwa APSC tumke autonomous ta khanghe 6 sidu se ki handulo 6 sul ke lalu ti lage chinia la ke tak do tanu puri bom lu de lake implement nang ji ason tina jakong be chhar jak nahi pusini tu ki pu la ben 6 la ben autonomous state ke number 1 la tin li tum APSC tumke bisak se polo dang kaya last MP election manifesto langon number 1 point tum ku pilo do autonomous state apa sak sak dulu masyarakat pemang kunani itu autonomous state hanghi bukan lasi ar phang balang han chuni dilo lapuson kalilia alam men pamang hunane lapen alang tum ninjelo council long le phelaga sontin aron silam po di aron silam lo pulo dela ke gaw apene state apene council of minister long pele nagi article 163 alang itu to bar kamang hulu lagi kedani alang tin daning bangke dokmota madda ट्रेन से थापन थलो हा घाटी द लिंक itu lagi lero dok muka ya घाटी को ना इसलिए रोंग lagi actually lesson masalah itu lapuson rap pemang bang chok di deji nah tumben question condition itu tumben apa tadi
La PGR along eviction aku tak high court pen stay order pan dat si thali long le tak lo si ni ke tanda pan si ko so High Court fela stay order ban dera banke hala bang doning ko rahini gudi Don't care any. doning ko rahini gudi hala doning ko rahini banke la ke High Court stay order jiwan delo pen para tarikh ani isa de hol gudi tarik 4 tarik sokne hol gudi agos hala doning ko rahini tum han banke la ke arona ting bala ke pedugop hai stay that boy ta doning ko rahini usi ke dagdi 9000 plus houses lo ke di hal dhoni bikson Rahini. doning ko rahini gudi hala doning ko rahini banke la ke High Court stay order jiwan delo pen para tarikh ani isa de hol gudi tarik 4 tarik sokne hol gudi agos hala doning ko rahini tum han banke la ke arona ting bala ke pedugop hai stay that boy ta doning ko rahini usi ke dagdi 9000 plus houses lo ke di hal dhoni bikson te bang ko rahini doning ko rahini masi bang stay order jiwan ke kalau तुम तक दो लोग ये बोली लाकोट पे लाकोट ट्रबल बोलते तुमको एविक्शन सुना बोलोगे पीजीआर लाम की के लगी जुजेलो जोंग से अंतिल अनलेस लादुम जोंग से एविक्शन से बोलते जुजेलो पहला पास सो लाम की के पाप पुना बोलोगे अथेमा लगे आरोन रिप हेंता के दो लोग लगे थारले वेक उन लगे ताकि थारले हाई